Level 1. Level 1. Level 2. Level 2. Level 3. Máme level 3. A číslo 2. Level 3. Oh shit. Level 4. A nakoniec máme ten posledný level. On notebook. Kámo, keď to spadne tam, tak to je nebol najhorší nápad. To hodím tu. 3, 2, originálne všade. 3, 2, 1. Ja som skoro trafil za bradle. OK. Povedal som nás dvíhák. Super duper ruper. Tak, čus.